hermanos, hermanas, Alin Punchay, Alin Jamusa Kaichi, Kai programación de escuela sabática Quechua Parlaipi. Imainaya Kajenkichis, Waleyachu, Maska Kusikuiwan, Leris Pakani, Chari Machus comentarios Nigi, Mark Aita Pachimugi, Marayguchus Kanguna, Raigur Wakusan Kai programación. ¿Ichari? Entonces, y hay gusto acá na maichus casan ca elección de escuela sábado y caman. Maipitas no ganchis palas pa casanchis libro de Marcos Manta. Ichari, ca el libro de Marcos ca yuyarichisagi. Mana Dios pa parlaininta registrancho kelgancho manchaiga kelgas pa casan y más tachus Dios ninchitat Jesucristo ruas pa carga kai halpapi ministerionta. Chayraygu noqanchik hanchatapuni ñawirispa kanchik maypitaq kasan imatachus ruwasqa Jesucristo imaynatachus imaraykuchus chayqa sumaqta qillqasqa kasan kaypi. Chayraygu libro de Marcoswan aswan misk'i libro noqanchikpaqqa karisan. Chayraygu kunandiqa parlawasun parábolas nisqamanta yachachisqasmanta ichari Diospaq Jesucristo yachachisqasninmanta. Porque kay parabolasqa rexichinapaq karqa Jesusqa rexichiyta munarqa imatachus niyta munasarqa tukuy runamasinman pero ilustracioneswan ejemplowan nisuman ichari chay niyta munan parábolas. Kay ejemplota noqanchik churaptinchis imaynata ruana wawanchik por ejemplo hasta sumaqta entiendenchik. Chayraygu Jesucristo chillaspa karqa maychus kay parábolas rexichinasta sumaqta runamasiqa hap'inapaq yachanapaq ama qunqanapaq. Chaymanta hina munasqa hermano hermana invitayki kicharinapaq maychus kasan kay libro de Marcos capítulo 4. Kay capítulopi noqanchik tarispa kanchik pisqa parabolasta maypichus recichinasta ichari maypita Jesucristo parlariwasanchik. Entonces kicharispa invitayki kay Marcos capítulo 4. Maypichus noqanchiktaqa parlarisawanchik y mayniwanchik ahinata. Tapuq runamanta recichinachina nispa. La parábola del sembrador ichari. Uhtawan Jesús yachachita gayarispa Galilea, gocha cantupi chaymanta ashka runas tantakamurgangu. Chayrayguta Jesús boteman yayguspa tiyakuytawan runastaga gocha cantupi nispa ahinata nerqa. Kayta uyarichis, runa tapuq lluqsisqa, hallp'aman muhuta qalisaqtinta wakin muhuqa llanman urmasqa isqota hamuspa mikhukapurqa niwanchik. Ari, kaypiqa niwanchik muhu llanman qalisqa karqa, pero hamuspa karqangu ichari pi isqus. Ahinata chayan palabrapis noqanchikman munasqa wawqimasiki. A veces pampallaman, a veces más valor chanchichu Dios pa palabranta. Ima cuento hamustenga usgaita noganchik yoxipusanchik iglesia manta. Ichari? Chantani yawanchikta kay versículo 5 peginata. Wakin muhoga urmasqa rumiraman. Pisi halp'ayuqman. Mana ukhupi halp'ayuq kasqanraykuta chay muhoga usqayta utumusqa. Inti lluqsimuspata utumuqtaqa qawirparichisqa mana ukhupi sapiyuq kasaspata qawisqa puni nispa. Munas hermano, kaypi rikuyanchikta imatanita munawanchik kaywan Señor ninchayqa nin kay muhuqa chayasqa nin rumiraman. Chayqa usqayta nin chay rumiman chayaspa muhuqa usqayta utumusqa. Pero inti lluqsimuqtinta rupharparisqa qawirparisqa ichari. A veces noqanchik por emoción palabrataqa p'inchiki bautizakuy hermano ma estudiaspa sumaqta Bibliata bautizakunchik payman ripunchik pero si mana sapinchasqa Diospaq palabran chunka mandamientos
doctrinas chaykunasqa noqanchikpiqa kay imaynata muhu pogomorqa putimorqa ichari inti lluqsimuptintaq qaseporqa y qawiporqa chay kikinta noqanchispis qawipusuman hermanos noqanchispis reparana tiyan y a veces por emoción palabra hap'inchik pero ima cuento hamuptin imitata qanta ruwasuyki hermano mas saludosuykichu ma q'apirquwanchu ma watukuwanchu ya dejapusaykiña iglesiata y entonces mana chay pasananpaqa allinta noqanchik sapinchakuna tiyan Diosninchikman wakin muhuqa nillawanchikta kiska chawpiman urmasqa kiska wiñaykunaspataq p'utumuqta pampa ampaygukusqa nin ari kiskaman yaygusqa muhu ichari urmasqa chaypitaq payqa p'utumusqa kay muhuqa ichari p'utumuytawanqa kiskaqa niwanchik ampaygusqa munasqa hermano hermana kishka pitaq kashan kishka kasan Satanás supay ichari kishka kasan runa masinchik pichus a veces mana palabranta controlaytawan tukuy imallata parlar parisan ichari supayqa munap ampaykunawanchikta mapi huchapi ichari a veces chay cristianosqa pikunachus kiskaman nangoqa astawan uyarispa kangu cuentosta chismesta ichari contrakunata chayta gustangu chayta uyaritawantaq paykunaqa astawan mint'uygukungu chay cuentospi chay chismepi iglesia ukupi lluqsipungu ichari mana iglesiaman kutimunkuchu chayllamaña dedicakungu entonces kiskaqa munasqa hermano hermana supay Satanás pichus payqa munasan y lluqsinata tukuy mana cuentoswan payqa urqaway munanchi Diospa llank'inmanta chayrayku cuidakuna tiyan noqanchikqa linlinchikta tapana tiyan porque mana noqanchikta importawanchischu chayqa ichari aswan importanawanchik tiyan Diospa palabran wakin muhutaqri niwanchik kay versículo 8pi suma hallp'aman urmasqa p'utumuspataq sumaqta wiñasqa pogonankama pogoynintaq kay hina kashqa wakin muhu kinsa chunkata pogosqa muhullamanta wakin soqta chunkata wakintaq pachaqta pogosqa chantanerqa pillapis lingriyuq chayqa uyarichis nispa hermanos kaypiqa niwanchik ichari suma hallp'aman yaykusqa muhuqa allin kanman kayqa ichari imaraykuchus pogoyniyuq kanqa si allin hallp'a chayqa qampis yachaykipichus hallp'api pampapi p'utukuyki imatapis hap'ichikuyki sarita papita kastin yachayki ichari primero hallp'ataraq allinta noqanchik preparasanchik sumaq pogoyta urqunapaq ahina kasqa kay último ichari niwanchik kay semillita ichari yayguspa kasqa kay muhuqa sin embargo niwanchik chay pogoyninqa wakin iskay pogo tawa ichari pero a veces hermanos ahina sumaq pogoyniyuq kasaqpi allin kanchik iglesianchikpi ichari sumaqta noqanchik ichari sinchita sayaspaqa rikuspa kanchik Diospa bendiciones ninta y wakin tawata pogoytaqa uqarisqanku wakin kinsata pisqata ahinata urqakusqanku ichari sin embargo a veces hermanos pichus almata apaq Jesucristo yanelmanqa allinta rikunchik pichus chunka almata rikurqa chay pichus kinsata hawarinqa y pucha kay noqa iskayllata uqllapamuni pero hawa hank'ayta chunka almasa apamusqa Señor ninchikman chaypis a veces tiyallantaq motivo qhawanakunapaq ichari entonces kallantaq motivo hermanos allin hallp'apipis kasaptinchik Diospaq wasi ukhunpipis qhawanakuq kallantaq ichari chayrayku Señorninchik recomendawanchik palabrapi qansa pinchakuyki chayqa sumaqta sayay sumaq pogoyniyuq kayki k'aya minchataq qanqa esfuerzakunayki tiyan waqkunaman willanaykipaq paykunapis entregakunankupaq Señor ninchikman si sumaq pogoyniyuq kayki chayqa sumaq yachaspa palabrataqa entonces ama qhawanakuychu sapa uqman Diosninchik qoy
pogoita munasqanman hina, atisqanman hina, porque pay sapa riqsiwanchis sapa sonqota icharin, ichapis qan almata, ichapis noqa kinsa almata, ichapis wawqi masinchis chunka almata, waleqta kusikuspa kana, ama qhawanakus kananchu tiyan. Chayqa noqanchikta primera partepi yachachiwanchik kay tarpuq runamanta riqsinapaq y aska yachayniyo Diospaq palabra icharin munasqa wawqimasi taskispa kana. Maypitas nillawanchiktaq Señorninchikqa parlawanchik y Jesus sut'inchan tarpuq runata. Chay Jesus sut'inchaytawan imatachus niyta munasarqa y wakin runasqa niwanchik kanku ñan patajina maymanchus muhu t'akakurqa chay hina paykunaqa uyarinku Diospaq palabranta Satanasri hamuytawan sonqwankupi imachus tarpusqa kaq qhechun ahinata Satanás munasqa wawqimasi sumaqta muy gachasan ladunchikta ichari imapaq sumaqta tientanawanchispaq sumaqta urmachinawanchispaq huchaman ahinamanta parlariwasun ichari hinallataq noqa invitayki yaykunapaq kay maychus kasan segunda tercera parte de la lección kay capítulo 21 al 25 parlawanchik k'anchanamanta riqsinachispa. Mayqantaq karqa chay k'anchana niwanchik lección de escuela sabática kayta. Chanta Jesus nillarqataq pillapis k'anchanata hap'ichispa mana wich'inawan k'umpuykunachu nitaq 4 horasman hach'aykunachu k'anchanataqa patamanpuni churana k'anchananpaq imayllapipis pakaspi kaq sutinchakurqa hinallataq mana ima pakasqapis kanku mana sut'inchakurqa chayrayku lingriyuq kaqkunaqa uyarichis nin Diospaq palabra. K'anchanaman parlawanchik munasqa hermana. K'anchanaqa cristiano pichus Diospaq palabranta hap'irqa kawsayninpi. Chay k'anchanaqa niwanchik ichari mana wich'iwan tapaykusunmanchu, k'umpuykusunmanchu, nitaq katrinchik uraman pakaykusunmanchu, porque laqa cuartupi kaqtinchikqa astawan pataman k'anchanata hurquna tiyan sumaqta lliw rikuchinawanchikpaq maynintachus purinata, imatachus ruwanata, maymanchus thaskinata ichari kayrayku niwanchik Diosninchik bastata qan cristiano hina pichus riqsin palabrata pichus k'anchayniyuq kasan pakasaykiman bastata qan cristiano hina palabrata creesqaykita mawillasaykichu waq runa masiykiman sichus qan wiñay munayki kay cristiano kawsaypi chayqa entonces k'anchayniykita antorchata hina pataman apay wakin runas qhawanapaq kawsayniykita ejemplo kanaykipaq hermana munasqa wawqimasi Diosninchikqa qawarqanchik palabranta yachachinapaq waqkunaman chay k'anchayta waqkunaman aparinapaq ichapi runa masinchikqa laqhapi kawsasan llakipi, frutipi, pero qan kayki k'anchay hermano apayatiyki chay esperanzata, chay kusikuyta payman, pero a veces noqanchikqa astawan pehtukusanchik huchapi ichari uchikamanta pehtukuytawan huchapiqa k'anchayninchik apagakusan. O tal vez munasqa hermano mana chay k'anchay Diospaq palabran sumaqta hap'ikurqaykichu sunquyki ukhupi simillamanta qanqa ari munani Señorwan kawsakuyta ari noqa munani Señor paqllanin thaskiyta nispa simillaman parlaparqayki sunquyki ukhupitaq mana chay deseo mana munay kanchu chayrayku nin kay Diospaq palabran pichus lingriyuq chayqa uyarichik kay nisqayta chantapis Jesus nillarqataq imatachus uyarisqaykichikqa alli watuychik ima medidawanchus waqkunaman qonkichis ahinallatataq Dios posunqachik chaymantapis astawanraq niwanchis kapuyniyuqmanqa ashwanraq qosqa kanqa
Mana kapuyniyuq mantari pisi, kapuyniyuqpis rechuspa kanga. Munasqa hermanos, kaypi waqyachaykuna kallantaq kay iskay versículopi. Maypi nisawanchik, imaynata noqanchik chay barawan juzganchik, chay barata, chay medidapi haywanchik runa masinchikman, chay kikillantataq noqanchispis hap'ispa kasun. Si pisiqoyki chayqa, si cuesta suyki makiykita kichariyta chayqa, runa masiykiman haywanaykipak chayqa, chay kikillantataq qampis hap'iyki Diospaq makinanta. Sichus qan kichariytawan sonqoykita, wasiykita, ichapis t'antitayki upianayki tiyan haywayki chayqa, chay kikillantataq hap'iyki Diosninchikmanta. Aswan responsabilidad hermanos, pimanchus Dios askata qon, noqanchik astawan qona tiyan munasqanchikman, runa masinchikman. Pero a veces astawan qowanchik Señor, astawanta hap'ikapunchik noqanchikpaq ichari, saqrakanchik mana cuestawanchik makinchik kichariy ichari, pero Señor kaypi nisawanchik, imaynatachus qan qoyki chay kikinta qampis hap'iyki. Chayta sumaqta uyarispa kana. Munasqa hermano, hermana, haskina tiyan ichari, kay lección de escuela sabática iskay parabolara tiyan, iskay riqsinara, iskay yachachira tiyan. Maypi niwanchik kay capítulo 4, versículo 26, wiñay muhumanta riqsinachinapaq. Jesús niyarqataq, Diospa reynonqa rich'akun, hallp'aman muhuta p'akaq runaman. Payqa puñun sayarintaq, chaykamataq muhuqa utumuspa, tuta p'unchay wiñan, mana paypa yachayasqanta. Hallp'aqa kikillanmanta ñawpaqta utumuq, yuraqta wiñachin, qhipanta espigachin, chanta sumaq granota espigapi pogochin. Trigu sumaq pogosqaña kaqtinta runaqa ruthuyta qallarin, imaraykuchus ruthuna p'unchay chayamunña. Cristiano kawsayqa hermanos, wiñay. Cristiano kawsayqa munasqa wawqi masi, noqanchikqa sapinchakuna. Kay muhuqa ichari tarpukuytawan, t'akakuytawanqa sumaq puquyniyuq kanqa. Munasqa hermano, hermano, noqanchikqa mana kasunmanchu wawas hinallapuni ichari, noqanchik wawitanchik rikunchik imaynataqa nasikusqanmanta pacha wiñan, hatuña, runayan ichari, noqanchispis kay kikin kanchik cristiano kawsaypi. Wawas hina kanchik bautizakusaqtinchik, riqsisaqtinchik Diosninchikta. Chantapis ichapis pañalesllapiraq y thantashllapiraq kanchik noqanchikqa, trapuslapiraq mint'usqa kanchik, porque allimanta hakamuspa kasanchik Diospaq palabranta. Pero noqanchik wiñanachik tiyan, munasqa hermano, puquyniyuq kana tiyan. Chaypaqtaqri noqanchik kay pachakuna tiyan. Kay puquyqa munasqa hermano, mana noqanchikmantachu, Señorninchikmanta hamun. Imarayku kay sumaq puquyniyuq muhu karqa, imaraykuchus niwanchik ichari, ruthukun niwanchik ima, ruthukuy qayari kasqa chay espigas. Muhu puquy kaqtinqa ichapis waq hierbas sayarin ichari, pero ruthukuspa kanan tiyan chay hierbas, porque si ma ruthukunqa chayqa seguramente puquyniyuqqa wañurapunqa. Entonces munasqa hermano, hermana, noqanchispis chay trabajo ruwana tiyan. A veces kawsayninchikmanta urquna tiyan, chismes, envidias, chaykunasta allinta kawsakunapaq. A veces noqanchikqa ukladuman churana tiyan, imachu chay a veces llakiyninchikta Señorman entregapuna tiyan. Ukladuman churana tiyan hermanos, chay reclamayta, imaynata fariseos, judíos, sumaqta waqanchik kanqa Jesucristuta, mana sumaqta ñawpaqman taskichiyta dejarqankuchu. Pero Señor ma uyarirqachu, ma kasu ruwarqachu. Chay kikinta noqanchispis ruwana tiyan. T'ukunapaq munasqa hermanitos, ichari t'ukurinapaq kay yachaykunas, sumaqta piensarinapaq, imayna kawsaymi,
imayna noqaq vida cristiana y kasan wiñasanchus manachus. Tukuy chanapaq tukunapaq kay libro de Marcos capítulo 30 niwanchik al 32 mozo muhumanta palasawanchik mostaza muhumanta chaymanta Jesús niyarqata imamanta Diospaq reynonta richachisunmanri ima sutinchanawantaj yachachisunmanri Diospaq reynonqa rich'akun mostaza muhuman chay muhuqa qayllapi tarpukuq muhusmanta nisqaqa aswan huch'uysitu hinapis tarpusqañaqa kaspa wiñakun tukuy qurasta atipanankama p'alqasninqa hatun chaqta wiñan thansasninta p'isqustapis llanturikur nispa. Hermanos, kaypi rikuchisawanchik ilustracionta yachayta imaman rich'akun Diospaq reynonqa mostaza muhuman. Siqa resigi mostaza muhuta chayqa tukuy muhusmantaqa aswan huch'uysitu ichapis noqanchikqa pierdesuna ichari chay muhituta pero aswan huch'uysitu chay huch'uy mostaza muhituqa tarpukuqtinqa niwanchikqa hatun poqoyniyuq kasan usqayta sayarimun niwanchik chantapis thansa hinalla payqa uqharikun uhasnin wiñaytawanqa masayanchu wiñan wakinpis chay sacha uranpiqa thansa uranpiqa llanturikunku chayrayku p'isquspis llanturikunku niwanchik. Hermanos, noqanchikqa reino de los cielosman rimunani noqanchikqa chay salvacionta riqsinapaq preparakusanchik. Entonces niwanchik cristianosqa wiñana tiyan wakinpaq sirvina tiyan llantuta ichari Diosninchikqa kaypi exhortawanchik hermanos wiñanapaq sumaqta sapinchakunapaq ama noqanchikqa ni rumi ni qaway ni nalaure nima rupachinawanchispa. Tal vez huch'uysitu kanchik cristiano kawsapi pero siqan atinekuyki Señorman leegi palabranta mañarikuyki sapa p'unchay paymanta chayqa hatun chasqa kayri munasqa hermana kay mostaza muhu hina maypita aska poqoyniyuq chantapis niwanchikmi atipan tukuy sach'astaqa astawan atipan nispa. Masqa yachayniyuq karqa Jesucristo chayrayku kay riqsichikunasta parabolasta payqa uqharispa karqa runa masis mana qunqanankupaq hermanos ninchik ma qunqanankupaq sinoqanchik kay semana kicharispa kanchik chayqa reflexionana tiyan t'ukurina tiyan cambiana tiyan porque usqayña hamusan Jesucristo hamuymi ichari pay hamunqa wawashninta tantaytawan imaynata wallpita tantan ichari chiwlisninta chay kikin tantawasun paywan kuska rinapaq kawsarikamuq chay deseon paypata chaypis kachun kay p'unchay qampaq mañakuyniyki munasqa hermano chay yachaykunaswan saqespa kasayki k'aya mincha noqanchik tarillakusun tinkunarikusun waqyachaykunaswan ukma k'aya pachimuyki Diospaq bendicionninwan kaychik.